gospođo. User left your channel. Analni. Ne radim ono. A, znači oralni, jel? Jeste. Kažete mi dolazite na kućnu adresu. Dolazim. Odakle ste? Beograda ti. Ja sam isto iz Beograda. User Koliko joined godina your imaš? channel. 29. Jesi zgodna, jesi lepa. Molim? Jesi zgodna, jesi lepa, kakva si? Jesam, zgodna sam. Kaži mi, pošto bi mi trebalo to malo duže do nekih 2 sata, Samo radim pola sata i sad. a ne možeš više da izdržiš, jel? Ne radim duže. User joined your channel. Kaži mi kad možeš da dođeš? Gdje se nalaziš? Kod Vukovog spomenika Nikola Tesla User 7. was moved to your channel. Do Vukovog spomenika treba mi nekih pola sata, 40 minuta. Ajde, hoćeš doći kod Vukovog spomenika pa me zove, ja ću Ne, si. ja dolazim na adresu. User was moved to your channel. Adresu na koju dolazim i tačna adresa. User was moved to your Nikola channel. Tesla 7, to ti je kuća. Odmah ulica kod Vukovog spomenika, ako može da dođe. Dobro, i potrebno mi je fiksni telefon sa adresom na koju dolazim. Ajde. 011. Muš jebem ti mamicu kurvinu u piću. Gdje si skaj, sine moj? Evo me, brate. Jo! Šta radiš ti? Ma evo zajebamo ljude, brate, User 5 in dana. your channel started recording.